Okay, we're live. Oh, hello. Just wait. I'm gonna share this. Just wait. Just wait. Just wait. Okay, share. Okay. We are live. We will. Ano to? Talk about Ariana Grande and her daddy issues at followers. Okay. All right. I'm done. Wait, let me check the recording if it records both our audio. Go. Go. Maminod ako. Kung pareha batag volume. We should have. So we're going Pangit lagi live. ko mic, no? Right now? All right. Hala, murag duwa akong mic. Murag nag-layer sila kung sa track timeline pa sa live. Sige ra, oy, okay ra mag-record man ko diri sa local. It's okay as long as they can hear us. The people can hear us. Am I right? Okay, Am kana I right? dapat dili na dapat dili na dapat double. Okay, let's do this one more time. This is another sound check. Dili na dapat double na yung audio. Try talking. Okay, I'll try to talk right now. Padali lang. Mic test, mic test. Dali lang ha. Storya po dokring. Hello, this is a mic test. This is a mic test. All the way up to the ocean. Okay, let's do this one more time. This is another sound check. Dili na Okay. dapat double na yung audio. I know Try you talking. sound like you have an echo. You sound like you're in a church. You, but me, I'm all right. So my microphone might not be the right microphone. Oh, murag ana, murag dili maono imong ginagamit. Like you're using something else. Maybe your webcam mic or something. How about this one? How about this one? Okay, let me refresh. Hello, hello, hello. What up? Let me What refresh. up? What up? Sige daw. Okay, so this is another, this is a third sound check. Sound check, microphone, sound check. This should be the right audio. Hello? Hello? Sige ko hello. Ah, okay na ka. Okay, good. Ako? Ah, okay po go. Okay, so this is Okay. another, So I'm gonna this is a close that third sound stream check. because Sound I check, want microphone, to sound preserve check. my internet speed. This I don't should want be the anything right else to audio. run. Hello? Okay, I'm recording right now Hello? locally. Sige ko Thank God I hello. remembered. Okay, let's start. Okay, you're recording locally. Okay. Okay. I am. I am. Ay na yan na to atong tablet kay na ay dula. Okay, go. Hello, hello, hello. Yes, hello mga kaibigan. I don't know. Hello mga kaibigan. Hello, good Nasuko na morning. siya. Nasuko na siya guys kay kuan. Kaya nasapot na siya because nagreklamo ko sa Streamlabs. I'm so laggy sa Streamlabs. I freeze, I disconnect randomly. I have so many problems with Streamlabs. So karon nagtry siya OBS. So this is OBS right now. We're using OBS. So And wait she is lang. very good. No, no. She can work under pressure. This woman can work under immense pressure. Ang imo so the problem with this is wala na ko na set up my recording. So ang imuhang audio is on top of my audio. It's not separate. So That's fine. I'm recording locally. You just have to remind me every time we start. Or I have to remind myself. no, but then madoble ang imuhang microphone sa recording. So like do I Ay, pag-record pod ka locally, ikaw mismo.
Yes, that's what you're gonna do. Ano man ko, nagsapaw mo ko sa imo ha. Where our layers are merged. Is that what you're saying? Oh. So, So separate. mag-record ka locally. Sound recorder lang ang ginagamit, Windows 11. Oh my God, bro. Okay, so microphone is Maono. And I'm going to. Yes, hello. Are you recording me? You're recording me? Okay, good. Yes, So hello. Are nag-record you na tando ah. recording me? You're recording me? Okay, good. Okay, so wala na ko nag-record sa OBS. Okay, let's start. Hello, hello, hello. Okay, hello, hello, hello. Usabon lang nako nga ay maing buntag di ay maing adlaw sa tanan di ay. Gusto lang ako ipabalo sa inyo ang tanan na uh, let's give a round of applause to Kringkay. Yes. Insert applause. This woman can work under immense pressure. Because in an instant, I told her, I do not want to use Streamlabs. Anak ko, dili ko gusto magamit ng Streamlabs. I disconnect randomly. I get blank screens. I get frozen for no reason. So now, in under 10 minutes, she was able to get OBS set up and ready. And now we're live. Wow. Yes, hello. What an Yes. awesome woman. What an Hi. awesome lady. Hi. Good morning, Eden Blank. Good Ay, morning good morning, sa'yo. Eden. Pakibasa na lang ko sa mga ano di ay mga Facebook comments or whatever because I don't have it here. I just want to preserve my bandwidth. That's all. Okay, that's fine. All right. So, How are you? How are you? I'm fine, thank you. I just had my coffee for the day. Um, oh, that's all. Ako horot na pod akong Hala ka, oy. coffee. Hurot na sa ko, ah. Wala oy. Thank you kay Bear Brand for giving me coffee. Ang ato ang kape kay kanang. Kape nga na ay dili, Bear Brand nga na ay kape. Tama. Mao jud na among kape, guys. It's not coffee. It's milk with coffee. It's not coffee with milk. Baliktad among coffee. Mhm. Good morning, Neil Blank. Ana siya, hi, Ma'am Cindy. Ala, oy, hello sir, napildi ba ko? Napildi ko sa kong patad. Let me just tell you a tiny story time. Kay, ang amo ang game cream, mura siya tala. Nga Di ba, naman. about ba dapat ni zombie among game, no? Oh, Pero, nagbutang siya mini game. This game has a mini game inside of it. Gusto mi niya papat doon, kung kinsay madaog sa football. Okay? I naday don't know football why. dra. Wala, good, walay football. Pero ang among game, nagbutang siya og patad-patad sa football sa sulod. Siguro kay tungod sa ka-trending sa FIFA karon, gibutangan niya og kanang mini in-game setup na magpatad mi dito kung kisay madaog sa football. Hmm. Muto na tanan ko kagahapon sa Facebook, kisay madaog between Bosnia and Canada. Tapos ang kana si Mr. Neil, the commentator, ana siya nga madaog daw ang Bosnia. So nagpatad ko sa Bosnia. Nya kay nagdrama na, walay nadaog. Na, mao ba? So napildi ko sa akong patad. Di ay ba? Kaluoy Di pod. ay ba? Oo. Pero hopefully madaog ang kuan, ang tawag ani katong sige itong kalaban sa US, Paraguay. Unsa na pag-pronounce? Basta napay ikaduhang patad, siya gyapon nag-advise sa kuha nga Paraguay daw. Sige, magpatad ko sa Paraguay. It's none of your business, but I'm just telling you. That's the purpose of this podcast. Anything is none of your business, but I have to tell you something. Yeah. Okay, cool. Oy, hala, hello, Koy, Blank. Hala ka, long time no hear from you. Ala, no? Oh, Lain siya. hello. Lain siya. Good morning. Kuan May nag-earthquake dire sa Davao. Dili dito sa asa nag-earthquake Jensan, sa Jensan. Sarangani. Mm. So, unfortunately daghan og casualties no. Kay kusog-kusog pud to na earthquake. Kusog kayo to mo tong pinakakusog na na-feel nako sa actually no. Second to, top 2. Katong recent lang karon, top 2 to siya. Kusog to naami sa school ato nga time. Second floor lang Gani, hinoon. no? Pero kanang it was
nagpanik ang mga tao, ako nagsigal lang akong mata. Kay naa naman sa classroom ako ang anak. Naapa ko sa gawa sa classroom hinoon pagsugod sa linog. Unya nanyagit man na ang mga tao, hoy hala ka kulbaa sa tanan oy. Ang mga mama man hinuoy nanyagit. Relax. Gani, mo man ay una mo siya gid ang mga mama kay syempre ang worry ana ang mga anak manggod. Oh, Mao na ang ana na siya. kusuga ato oy. Nagsigal lang akong mata dito ana. Nagulat lang ko sa advisor sa kong anak kay naman sila sa classroom ato. Sige lang, naaman na So sila. wala mo nagdagan, wala mo nagdagan. Wala, naaman sila yung protocol na mag-drop sa sila under the desk. Pahumanon sa ang shaking, I think. Kay alangan, mga tumba ang mga tao magdagandagan habang naga-shaking. Conflicted ko ana na protocol ba. Mao ba? Anyway, oo. Kaya tanawa ko itong na hugno nga building na Jollibee sa Jensen. Ay, oh. Hala So, mo kung- po, rato nga building. Gani, so kung in fairness, kay karaan man itong nga building kring, so kung ang protocol is jack and hold lang ka under the table, maabdan jud ka ato. Kaya ongoing pa to, habang nagahugno siya, ongoing pa jud ang linog. O niya, I unsaon know. man pagdagandagan kung nagalinog, mga tumba mo. Or ana jud. Sorry. Ngano ni katawa man ko. Ilain jud kog batasan, guys. Oo. Uy, ang ako lang no, ang ako ang natabo sa mo ato kay nanagan lang mi sa gawas. The first instance, tong first pagkalinog jud no, kay wala ko'y bra. Okay. Kay namon ko sa balay, ngano magbra ko. Gani, no? So nidagan ko pagawas, wala ko'y bra. Okay. Nisulod na po bigbalik. Yan naman day aftershock, wala gyapon ko nagbra. Di ba? So paggawas ako, wala gyapon ko'y bra hala oy. Nya anak ko na magkalinog na ay mag aftershock naman gyapon ni ba. So magbra na ako. So nagbra ko. Oh, Paggawas ako a third time, nakabra na ko. oh. So nabalik na po mig sulod. Unya kay naka-decide ko maligo na lang kaha ko. Anak ko basig mag-aftershock, anak po sinaknak, kaila ka? Kisa gani? Ako husband. Ay, Ako okay. husband. Mm. Ano sinaknak, dili lagi na mag-aftershock, dili lagi. So naligo ko. May gani kay, ako ang towel kay robe. Dili towel nga, kanang magtapis, gud ka nga murag marites nga nigawa sa balay. Mm. May gani kay robe. Mm. Robe siya ba? So naglinog man dyan Naglinog na, ako, habang nagaligo. naligo ko. Ang worst part, kay naka-conditioner ko, so lagkit kaya akong lawas igawas ko. Oh. Nga naka-robe. Nga naman, nga na, madok na lang ka maglibang, ana ba? Mm. Hoy, kita ba gikatawaan na namo ang linog, no? Pero kanang wala man kanang naay casualty sa Jensen kanang our thoughts are with the people who lost their loved ones. Of course. Unta ano ka oy. Unta mag-prepare unta ta. Pero dili man gyud ka prepare og kalamidad. Uy, unsa man pag-prepare og kalamidad? Mo gani, alangan, perminti ka mag-helmet, dili man siya realistic. Mm. Oo. So, ana lang jud kuan. Uy, pero kabalo ka no. I just want to commend Google kuan Android. Mm. Comment jud akong Android kring. Wala pay linog mo notify na. Oh, Makadagan nag-notify. jud ka. Mm. Makadagan jud ka. Kay Mm. kami ni dagan mi wala pa nagsugod ang kuan. Linog, nakadagan na mi. Kuyaw ka yung Android. Mo notify jud siya. Seconds can change lives. Ay, save lives. Di nga change. Sorry. Basta, seconds can save lives. Mm. So mo to. Salamat Android. Salamat. Ay, wala pa daw na sa iPhone. I think. Mo na ang mga storya nila sa comment section. Apparently. Is that true? Apparently. I don't know that. Like, I don't have any idea. Wala ko yung Apple device diri. Mm. Apparently. Mo ba? Dapat na mo, ana. Gani, no? Mm. Anyway, magdiretso na ta sa ato ang topic karon. Nonsense gini siya, guys, pero dapat naman puti matun-an, pero dapat na to ni itakel kay maglagot manggugo karon na pod. Nawala na unta kong kalagot pero naglagot na pod ko. Naglagot na pagkag-usab. Oo. Kaya nga naman.
Si Ariana Grande, guys, di ba kabalo man mo, guys, nga, kabalo, di ba na-topic man nato siya, Mm. nga naa siya giilog nga minyo nga lalaki. With a newborn child. Kaning minyo nga lalaki, ang pangalan niya si Ethan Slater. Naa siya high school sweetheart. More than a decade na sila together. Mm. Na sila newborn baby. Mm. Unya kay si Ethan Slater, na-cast man siya sa Wicked, ang movie ni Ariana Grande, di ba? Mm. Na-cast man siya dito. So, ang nahitabo, nagka-fall sila sa ilahang set, sa ilahang working situation dito sa movie. Nagka-develop ay. Correct kong. Nya karon, giilog yun niya ang to be fair, wala may mailog nga lalaki kung dili magpailog. Pero it takes two to tango. Mm. So, sala ni Ariana and sala ni Ethan. So, duha sila. Dili na to i-blame si Ethan lang. Si Ariana po, duha sila. Okay? Correct. Kay ngano, Ngano? na-meet na niya ang asawa sa lalaki. Oo. Naa pa sila picture together. Ambot lang kung naa pa ba sa iyang Instagram. Ambot kay kinsa ng Instagram nagi-post. Nagpa-picture po na sila. And I read na gigunitan pa na ni Ariana ang ilahang newborn child. Oo. Sa wala pa niya mailog si Ethan Slater, nag-get together sila, Oh. nagpa-picture, and then gigunitan niya ang newborn baby ni Ethan. Oh. Oo. And then she thought, pwede. Pwede ilugon. Oh. Diba? Oh. Oo. Oo. So, diri lang na to, mo ni ato itapik guys, kay nga no, nagbulag na sila. Oh, nagbulag na gid sila sa wakas. Amazing. Nagdugay sila. I wouldn't call it nagdugay gyud kaayo, no. Longer than her previous relationships? Not unlike the decade-long high school sweetheart relationship kind of thing. Nang guba jud siya og ing ana nga klase nga relasyon, guys. Basig na apoy mo opinion ba nga dili man na magpailog uni magpailog, sala man na ni Ethan, wala may sala si Ariana, no. Silang Don't do duha that. dyan. Don't do that. Sala pod na ni Ariana. Anyway, palihog ko kuan kring diri sa naanda sa doc. Unsa man ang asa man ta diri mo una? Sa uluhan. Di salang. Ariana Grande announcing the most obvious split of all time. Ariana Grande has an issue. Her issue is daddy issues. And the sports for her is in breaking up people's marriages. That's just it. As soon as she breaks up the marriage, she's not interested in you anymore. It was like wicked. Really, like the most wicked thing that happened when they made the movie. Was this guy who's a bit unfortunate looking at Ethan Slater? Wala ko kasabot. Kuan maguni ka ng transcript, audio to text. That's why it reads like that. To be fair, kaning ginabasa ni Kringkay, opinion ni Candace Owens. Kasi na siya hater diri, we don't know her. I'm just saying na siya tama diri, but I'm not saying she's right for all of her opinions. Kaning opinion is tama ni siya para sa kuha. Okay? So, di ba kay minyo manggod si Ethan Slater. Minyo gyud, guys. Dili siya kanang partnership lang Kasado. or engaged. Kasado jud. Okay? Tapos giguba jud niya ang more than a decade relationship niya ni Ethan Slater sa iyahang high school sweetheart nga naa sila newborn baby for Ariana Grande. And dili lang pud ni first time na nahitabo, ikadaghan na ni Ikadaghan nahitabo. na siya nangilog og minyo. Dili, I mean, the pattern is the same. It's not exactly ang minyo iyang giilog, but ang mga lalaki nga ay commitment na, ginailog niya. Mga taken na. Oo. Tapos, ni ana si Candace Owens na, hide your kids, hide your wife. Okay, now that she's available, na wala na sila ni Ethan Slater, she will be looking to enter in another relationship with a
committed man. Because she is, according to Candace, mo niyang opinion, because she is trying to, which she doesn't realize she's trying to do, her father left her mother or they divorced when they were young. So she was raised by her mother and she wants to recreate the injury of her own childhood. Opinion ni Candice, guys, ha. She grew up without a dad. She wants other people to grow without fathers. She sees a productive relationship from other people, like somebody having their first kid. The glow of that for her is what she's trying to extract. Mao na ang ginabuhat niya. If she sees someone in a relationship, in a committed relationship, in a happy, long committed relationship, she wants to break that up. Mao daw na ang pattern ni Mm. Ariana Grande. Okay? Mm. So sa day na itabo sa mama ug papa ni Ariana Grande, can you Ariana Grande's parents divorced when she was a child. In a 2025 interview, Ariana said they were strained for years after the split, but that she eventually pushed them to reconnect. She said they're not together, but they're best friends now. Oh, okay. Good for them. About her Mhm. relationship with her dad, Ed Butera specifically, Ariana previously said in a 2014-17 interview that she had fallen out of touch with him and called it one of the toughest things she'd dealt with. Later reports say they mended that relationship and she has publicly honored him since. Good. Good for them. But she said it herself. This is one of the toughest things she dealt with. Mm. Meaning trauma, naadjud siya trauma ang nahitabo sa iyang magpapa sa iya ha. Toughest gani iyang gamit na word no. Mm. So and then mo ni ang pattern daw. She feels like she sort of gets to revenge her father every time she does this over and over again. She's done it a lot of times when she was ato na istoryahan kinsa iya mga past relationships no, dili lang nato ni ko anon. Pero istoryahan nato na actually. Sige. Kesa man ang Um iyahang mga taken nagiilog. okay. Si Big Sean, kailan mo ni Big Sean? Wala. No. Kisa na ang sana ay de lang ha. Na siya song na baby man yata to. Naa si Big Sean diha rapper. Baby ba to? Basta my baby, my baby. Baby I di ay. Oo, mo na ang song. Naa si Big Sean diha. Dili ko sure. Nakalimot na ko. Basta one of her first songs. Kuan na siya kring. Engaged na siya kay Naya Rivera. Mm. Nag-viral ni sa unang panahon. Kabalo ka? Wala ko kabalo, ana. Nga nung nag-viral ni, namatay man eh. Ay, Si Naya oh! Rivera. Namatay ni. Engaged siya kay Naya Rivera. Okay, si Big Sean. Pero nagka-collab sila ni Ariana ug ni Big Sean sa iyang album, 'di ba? Oh. So of course, ang pattern ni Ariana pag naa siya makaila sa iyang working situation, ma-in love siya and then kaya dyan niya ilugon. In fact, in her book, before she died, she wrote a book, kani si Naya Rivera. Mo ba? She walked in a room na nasakpan niya si Ariana o si Big Sean. Ay, kalain, ana. Lain na, ana, oy. Oo. I don't know what happened to her nga nung namatay siya. I think I know. Mao siguro ni Unsa? siya. Unsa? Nag-lake sila sa iyahang toddler son. Toddler son. Sila lang yun duha as in. Nalumos siya. Lain na ana no. Nalumos siya. So, ang iyahang Lain na, toddler son, nabilin sa in the middle of the lake, naman sila sa boat. Ay, naka-remember na ko, now that you mention it. Naka-remember ko maon na siya ang naitabo. Oh. So, it's very mysterious. Very, very,
It's Weird. terrible for her son. Kay, ang son ba to? Kay, nabilin in the middle of the lake, sa boat, for a few hours siguro. Kay namatay na Mhm. gani. Mhm. Nalumos. Mhm. So, iyahang anak lang isa dito sa boat in the middle of the lake. Mhm. Mao nang iyahang Mga kamatayon. mo gani inuna unsa dito? That's another topic for another day. Mm. Pero basta that is one of the relationships Ariana had kuan kanang iyang giguba. Okay? Mm. Another one is Mac Miller. Hala, namatay po ni. Oh Oh! my God. Si Mac Miller, guys, namatay na siya. Unrelated to Ariana Grande. Namatay na siya. Ano sa ganito? Kalimot na ko. Basta dugay na sila wala ni Ariana Grande of she died. Ay, sorry. He died of overdose, I think. Mao ba? Oo. Sa drug substance abuse, I think. Unsa Mm. ba? Basta something like that. Mm. Kani si Mac Miller, guys, ngano man nagkasila. Kay nagkatrabaho pod ni sila. They have a Nag-collab song pod. together. Oh, nag-collab pod sila. They have a song together. Mm. Kani si Mac Miller, kuan siya. He is committed to his longtime high school sweetheart, Nomi Leisure, Ay, high for school sweetheart put. 7 to 8 years or nearly a decade mo na atong i-quote. Naapod siya ka relationship si Mac Miller for 8 years. Mm. Tapos pag sulod ni Ariana, naguba. Siyempre, unsa di ay? Gani. Oo. So another pattern. Pattern niya. We're talking about pattern. Mm. Para ma-establish na to ang akong opinion tama. So mo ni siya. Si Pete Davidson, kabalo Ah, man jud mo ana tanan. You know where they met? SNL. mao ba? Oo. Ariana Grande has a song titled Pete Davidson. Full name jud. Oh, full name jud, full name sa iyang Sweetener album. Kani si Pete Davidson, guys, naa siya'y committed relationship with Kazi David. They split after 2 years being together kay niabot si Ariana Grande. You know how long they dated si Pete Davidson ug Ariana? How long? Just 5 months. So after na giguba niya ang relationship, pag nakuha na niya ka, murag I'm done with you. Next. Mo bitaw na siya kanta nga, thank you. Next, next. I hate that song. As in, no? As in, no? Tapos si Dalton Gomez, si tawag ani? I know, I just wanna mention Dalton Gomez kay there's no reported, walay reported quote unquote nga pag-ilog nga nahitabo, okay? Pero kasado ni si Dalton Gomez o si Ariana Grande, 'di ba? Oh, kasal Mag-asawa sila. na sila. Mm. Ang nahitabo, si Dalton ang nabiyaan kay nakitaan niya si Ethan. Oh. Naagyo ingon ana nga pattern jud. Either maguba. Naay overlap permente. Oo, nay overlap permente, 'di ba? Mm. Nya karon si Ethan na nagbulag na siya sa iyang decade long marriage, nag-end na to. Nagkasila ni Ariana for 3 years. Tapos publicly announced na karon nga nagbulag na sila. Mm. Oo. Naay speculation ang mga tao nga dugay na daw ni sila bulag pero pagulang gi-announce. Pwede. Pwede. Mm. Mo nang niingon si Candace Owens na had your kids, had your wife, had your kids, had your wife, and had your husbands. Cause she's ready to date anyone now. Mm. Oo. Diba? So kini si Ariana Grande karon. Mhm. Natingala ko. Na naman siya tour na siya bagong album. Karon. Yes, na siya bagong album na gi-commentan ako, I don't care.
Nag-comment ko Natingala sa ko. Facebook. Natingala ko. Okay. Why Mhm. do people still love her? Wala Ah, sila pakialam. Kring, let's it's a very very complicated thing kay ako. The first time I heard her, I really loved her right away. Tapos namino na din ko sa tanan niyang albums. I really love her songs, okay? It's very complicated. I'm in the grieving stage. I'm ready. I'm in the process of letting go. Okay. Mura lagi tag ano, nasa relationship ka Ariana Very, Grande. very parasocial. Gani no? Pero your question is why do people still love her? Maybe because they have the same thing as me. I love her songs. Not necessarily I love her. Mm, Dili na ko siya love, but I love her songs. mm. Now, can I separate the art from the artist? Gray area ko ana. Gray area ko ana. Dili kay ko kaingon nga ma-separate na ko sila. Murag na something ano. Ambot, maglisod ko for now. Gani. Oo. 'Di ba? Sultian ta ka for example. One of the vocalists sa Boyz II Men. Okay? When he was around 25, he dated Brandy when he was 16. When she was 16. Sorry, when she was 16. Oh. How would you feel about that? Can you now hate Boyz II Men songs? Lisod pod. Gani, muna ako example. Di sud siya kuan ba, i-let go dayon. But I'm in the process of kuan. Kabalo ka, speaking of music, naga-explore jud kog other artists karon just because I don't want to listen to her anymore. Ing ana ang level si Darling. Ako dili ko nagapamina og artist gyud kung unsa lay kanta mo agi. Kung unsa mga songs na mo agi. Mao lang danan para sa imuha na kanang na kay madunggan na isa ka kanta. Imuha na yung pangitaon ng ilahang album. I want to listen to the whole album, the whole artists. Mhm. Ako dili ko ingon ana. Wala lang. So unsa lay mo agi? Oh, Murag kung unsa lay mo kuan, agi, kung murag unsa- reels. Oh, Murag reels. oh. Kung unsa lay sikat nila, mao lang to akong nahibalan. Ana. Okay. Mm. Ako, for example, tung isang gabi namino kog music Mm. for no reason. Alang nga, na reason. Na day reason. Sa day. Gani. So, namino kog music. Yan, Ah. isa ka song ni Pop Up Kring. Halag, kupuha ni nga kanta, oy, ni anak ko. Mm. Uy, mo ko Kring. Kabalo ka, uy, kay ko. Tama tong comment, tong ni Agi. Oh, tama Yo- jud. Oo. Uy, kay ko, namin ko, halag, kupuha ni nga kanta pa, uy, anak ko. Giadto na kong artist dayon. Oh. Tapos gipaminaw din ako ang ihang tibok album nga isa. Ang kugupuha ni nga album oy anak ko. So naminaw na din ko sa iyang first album. Duha lang niyang album kay she's a fairly new artist. Oh. Si Jalen Josie. Ah, okay. Wala Anak ko lang wow. Gani wa po ko kaila. Anak ko karon pa ko kaila. Nice kayo niya. Kabalo ka gamay kay siya sa listens like 47K sa YouTube. She only has 6,000 followers. Gamay ra kay pero gwapo kay siya kanta kay wow. Anak ko wow, this is it. Anak ko ganahan ko. So nako sa process ana ba nga ing anak manggod ko, I love music. Tapos, when I hear an artist's one song, pag nakuha ko ana, kuhaon ako tanan. I-absorb na ko na tanan. Yan ako. So, mo na naitabo ka Ariana Grande, nakadungog kog isa, mao na to, gipaminaw din ako tanan. Pero tira bang daghan na siyang album no, kapoy ka ayog follow niya, karon masayang lang tanan. Masayang lang tanan. Wasted all my time. Gani. Kato na discover na ko si Ray. Baby, where the hell's my husband? Woohoo! Anak ko, wow, anak ko, isa lang yung album, dali ara i-follow, oy. Gamay lang kayong memorize on. And in fairness, na-memorize na yata na ko tanan niyang songs. Amazing. Oo, ana lang man na, i-loop lang man na siya og mga 3 months, balik-balik sa ka-album. Ana lang man na. Storyahan na to ang kuan, ang behavior ni Ariana Grande. Oh, Okay. sige daw. Unsa man na iyang behavior? Kainomdam ka atong kanang na CCTV camera na murag gitilapan niya ang donut sa Si usa Mac ka donut Miller shop. yung kauban ato. Ah, di ay ba? Yung boyfriend ato si Mac Miller, nagpabadlong sila, gitilapan niya ang donut sa public. Ay, tilapan niya ang donut sa donut shop.
nga wala niya gipalit. Baligya to Naka-display ba? ba? Display. Naka-display o ngano i-display po ng donut? Nga Amo, walay sa amin. Di ba kasagaran donut i-display sa kanang naay mga glass shelf. ambot, ano to? Lahi po din ang donut dito kay naka-open area lang nya. Giana gitilapan. Murag Di ba? paminaw nako, temporary ra to. Nga display na timingan lang nila si Ariana. Ay kanang murag gihawas sa Oo, oven. oo, murag ana. Wa bitaw no murag ing ana bitaw. Oh. Sige, istoryahan na to ang iyahang kuan. Opinion lang ni siya guys ha. Dili ni If advice. someone dili ni advice. So, if someone grows up with an important relationship becoming fractured, pareha sa itong nahitabo kay Ariana nga, nagbulag iyang mama ug papa, nasakitan kaayo siya taman-taman-taman, toughest thing she has dealt with, ana siya, calm na love can sometimes feel less emotionally familiar than intense love. So in that framework, a person may be drawn to relationships that are urgent or high stakes. Wow, murag Mo ba, sugan. mo ba? Or complicated, not because they consciously want chaos, but because chaos feels emotionally recognizable. Familiar ang gubot, gusto ko gubot, familiar ta, dirita, ana. Pero dili na, subconscious na siya, dili na siya ingon nga with intention, ana Mm. good. Kay dili, kutahay, a friend told me this one time, I will not say who it is, pero kabalo nakakinsa ka kay usahay maminaw siya dili ni advice. She was always in a chaotic relationship in the past. And katong na-meet niya yung husband, natingala siya nga nung dili ta nag-aaway. Nga nung dili ta toxic. Tapos pag ginaaway niya yung then boyfriend, karon husband na niya, pag ginaaway niya mo, ingon siya nga, nganong dili ka mo sukol mo, ingon lang daw, okay, ugma na lang ta magstorya mo, anak lang daw. Nganong dili ko ni mo awayon, mag-away ta, anak daw. Oh. So, so I'm quoting her because that is like a similar situation ba. I'm not saying she's like Ariana Grande kasi syempre nag-change na sila. They are still together now. They are happily married for more than a decade na siguro. I don't know. Pero that is the same thing. Like si Ariana, muna yung ginapangita, Kring. Oh, intense dapat. Passionate. Passionate, Intense. chaotic, a little bit deceptive. Mga ing-ana ba? Dili jud a little bit. Mm. Deceptive jud. Mm. Na ay deception in the first instance. 'Di ba? Unya pag nakuha na niya to, syempre mo follow ana is calmness naman. Kay nakuha naman niya, wala na siya gana. Oh. Kaya dili na siya ganahan cause this isn't the relationship I signed up for. Ano siya? Mao. Oh. Mao. Ing ana ba? So ana again, opinion lang ni. So ayaw mo pagkuan nga. Ling, dili ka psychologist. Ling, dili ka psychiatrist. Wala Magbuot. ko nag-ingon. Wala ko nag-ingon na ing anak ko. Opinion lang ni. Naminaw man mo sa dili ni advice, pasabot, dawaton ninyo. Oh. Dawaton ninyo, dapat dili mo reklamo. Why reklamo? Bawal. Anyway, so kanipod si Ariana, I feel like kani siya, basahon lang ako niyo. A person with attachment wounds may long for deep intimacy while also unconsciously expecting betrayal, distance, or disruption. That can create a pattern where relationships become fast, consuming, and emotionally symbolic. With Ariana, people often comment on how intense and high speed some of her public relationships have seemed psychologically. That kind of intensity can sometimes reflect a strong need for emotional certainty. So, parehas atong naitabo sa iyaha with Pete Davidson. Kabalo ba ka in 5 months engaged sila? Ay, paspasa ba? Engaged sila. Ing ana ka fast-paced ang iyang gusto. Tapos nagimo jud siya kanta. Would you create a song for a person that you're with for 5 months? I don't know, I'm not a songwriter. Sa bagay po, naapoy uban nga singer no nga wala pa gani nagkakamo gibuhatan nagkanta. Oh. Nagbulag na gibuhatan og kanta. Oo. Or kanang wala pa gyud kanang a girl I like to meet pa lang. Tas buhatan na kagkanta. Pwede po. Oh, tama. Diba? I like the bartender. If you're looking for me.
Not to bar with her. Tama. Oo. Mm. Tama, di ba? If a father, uh, if a fa- yes, what's man yun? If a father relationship was painful or inconsistent, later partners, ang mauyab ni Ariana Grande, can sometimes carry more than just a boyfriend, meaning they can represent being chosen, repairing old hurt, proving one's worth, or reversing an earlier rejection. Pwede. Kay, bag-o ko ni mubiyaan, ako sa ang mubiya. Ala, mo ba? Oo. Kay instead, mauma na ang nabuha, naitabo siyang papa no, they left them. I mean, he left them. He abandoned them. So before that happens to her, she's recreating that first, right? And before that happens to her, she must get the revenge or the satisfaction na dili siya ang biyaan. Dapat siya ang mubiya. Mo ba? Basin. Lahi pod ni siya, no? Oh, basin. Ingon ko, opinion lang ni. Dili ko psychiatrist, psychologist. I'm just saying. Is that your opinion? It's my opinion! Okay. That does not prove motive in Ariana's case. It just means that from an attachment perspective, adult romance can sometimes become a stage where unresolved family pain gets replayed. O, di ba? O sa bagay, kanang pattern man gina sa mga tao na ilahang i-recreate ang ilahang experiences sa childhood, sa ilahang family life. Pero ganong maybe there are exceptions to rules. Kay nganong dili ko ing ana. Kuan, exception. Mo gani, we're the same childhood situation kay Ariana. Our parents separated. To be petty, he abandoned us. 'Di ba? So, nganong dili ko ing ana nga I want the toxic love. I want dili ming ana ni kaila ka. Although nami mga fights, which is normal. Kisa goy mag-asawa nga dili mag-fight, ayun na mo pag-asawa. Hoy, pila ang edad ni Ariana nga gibiyaan sila sa iyang papa? Kay Lambot lang. Ako, I was a baby. Nagibiyaan ta sa tong papa. So I don't even remember. Him. Like Him. Just say him. wala ko nakahinumdum. Well, maybe I remember a fight. You remember a fight? I don't remember Yeah. a fight. I remember a fight. I don't remember a fight. Tapos nagkaon ko og gibutang nako sa kong baba ang coin. Ginaundang ilang away kay gibutang nako sa kong baba ang coin. That's one way to stop a fight. Just put a coin in your mouth. But that's a bare, like, dili ko ka-remember sa details. Mao lang na. As I don't know. in, Pero si Ariana, mas kwan siya, no? Mas OA siya kay... Naadi mas OA sa tondo akring. Oh, gani. Siya. Siya. Siya, Always kay nga no, gina-recreate yun niya ang childhood trauma niya. Diba? Kapuyaan na. Uy, ganun ganahan ka i-recreate ang childhood trauma. Subconscious lang man siguro na, no? Dili na. Like, you don't actually seek it out. Gani. Pero ingon pa ni co-pilot, no, repetition doesn't always mean intention. Even if someone repeats a painful pattern, that doesn't mean they are consciously trying to hurt others or recreate trauma. Lagi kasabahan ka ni co-pilot. My opinion and co-pilot's opinion says nga she might be gravitating towards what feels familiar. So dito siya, kung usang familiar sa iya, mas dito siya ganahan. Familiar man sa iya ang abandonment, trauma, hurt, pain. Dito ang familiar sa iya. So mo nang ganahan siya anak ng mga relationships. But that doesn't mean she is seeking them out intentionally. But we are not trying to excuse Ariana here. Okay? In fact, I want to blame Ariana for everything. It's all her fault. All her fault. Kay, guys, ganahan ka, kung tahay, ikaw no,
ikaw na kay relationship, imong ka relationship si Piolo Pascual, 'di ba? 15 years na mo together, mag-asawa mo ni Piolo Pascual. Mm. Tapos naa si Ariana Grande ni sulod, tapos gubaon lang niya og kalit. Siyempre, moingon man na nga, dili na maguba kung di kun magpaguba ang lalaki. Kailangan ang lalaki faithful, strong. Wa jud kay mahimo kring no kung ambot lang ha, tao ra man jud tang tanan, 'di ba? Pati lalaki. Ayo kog ingna nga kung naa na ang temptation sa imo atubangan, kaya gyud na nimo likayan. Like kutay ang babae gyud ang mo pursue og taman-taman jud. Kanang di gyud kanya lungan, di kanya undangan, di ka mahurot. Dili ka mo bigay. Nga ana jud nga klaseng babae, naay nga na nga babae nganong man na Naa. mga kabit kay Naa. naay nga na nga babae. Naa. Oo. Naa. Naa. So dili ta mo ingon nga sala sa lalaki, sala sa lalaki. Sala nilang duha. Mm. Oo. Silang Pero duha. naa mga babae na ga-actively pursue committed men. Naa nga na nangita sila og excitement. Oh, Mo na, exciting sport sa na ilaha sila. ang makailog og taken Menses. menses. Di ba na gani, di ba na yung mga lalaki or mga babae nga mga thrill seekers, naga bungee jumping, naga skydiving, di ba? Mm. Naga bike sa wire, naga zipline, na yung mga anak nga tao kring, they seek adventure, they seek thrill. Mo ganahan sila og mga life and death situation, naga parkour sa 100 floor building to another 100 floor building ang bakun. Buang Kisa man di may ay. ganahan ana. Naay joy gasik na mga ingana na tao na joy ga ingana. Naay nagapangita og ingana. Naa. Okay? Mm. Naa. Sama ra na sa babae or lalaki nga gapangita og problema. Gusto nila og kanang mga tao nga naay karelasyon. Natanggal na akong headset. Oh. Gusto nila nga murag escape ba? Gani. I like being in the same room with you and your girlfriend. Gani kanta si Ariana Grande no. Ay, si Ariana man di atong giistoryahan. Wala magkwablo siyang kanta good. Break up with your girlfriend. Yeah, cause I'm bored. Ano siya? Mo ba? I know it ain't right, but I don't care. Ana siya. Mo ba? Mao dyan na yung lyrics kring. Ah, I don't care gidi ay. Gani. Speaking of escape, di ba ilang kanta kay My Little Secret? Mao gani no. Ikanta daw to ang chorus. Dili katong verse na kanang Ay, katong verse. katong verse na kanang I like being in the same room with you and your girlfriend. The fact that she don't know that really turns me on. Tama, Jud. Oh. Tama, Jud. Oh. Di ba? The fact that you and your girlfriend are in the same room, the fact that she don't know, it really turns me on. Oh. Amazing, right? Amazing. Mo na ilang ganahan. Ma-turn on ko ana kanang naagoy ka nang naay ga kabalo kung naa siya diha na nagatalk ta sa cellphone abi niya iyang kastorya kliyente or what pero ako di ay imong kastorya ang imong escabeche. Mm. And the fact that she is in the same room with you, it turns me on. Oh. Ing ana. Na ako Nay, nakita mga ang ana- comment sa Reddit kanang screenshot sa usa ka comment. Ana siya. Fellow, kabit din ako. Mas mahal ako kesa sa asawa niya. Niya happy siya. Ay, wala lang. So nahappy ka nga mas mahal ka but the fact is duhag yapon mo. Amo, tani nila. Ganahan sila, ana. It's like, imagine this, the cucumber is dipping in 2 sauce bowls. And that's disgusting. Kalain pod. Ang pepino, ning dive siya sa duha ka sawsawan. Kalain pod. Sa imuha og sa iyaha. Sa ato pa, nag-share na mo cells, whatever cells that is. Nag-share na mo og bodily fluids. Organisms. Diba? Bacteria. Most likely. That's the first thing that will transfer. Bacteria. Maybe even syphilis.
Ew. 'Di ba? Oh. Ing ana ra na siya, guys. Naa yung anak ng mga babae. Muna ka mo. Maglagot kong Ariana ba? Dili na ko ganahan. Saan man yun eh. It's like, I wasted my time. You wasted all of those days when you listened to her albums and sung your heart out. Gani. Pero maglisod yun tao, pangita og righteous nga kuan. Nangitag righteous. Wa mo ko nangitag righteous, Dili, guys. oy, Mga tao raman ta. Dili man, mga tao raman ta. di man kailangan perfect ang atong kinapaminaw sa bagay. Ako naman, napaman ko'y ganahan na kanta ni Ariana Grande, maminaw man ko gihapon. Oo, maminaw man gyapon ko, pero I'm trying to I'm in the process of moving on. Like I'm trying to explore other artists so that I can fill my head with more songs that are not her. Okay, that's Ana fair enough. Oo. Anyway, dili lang takutob, guys. Mamasa tag comment. Oh. Unsa man ang mga comments na to? Hello kang Roro Nawazoro. Salamat sa imuhang kanunay nga pag-comment. Nag-comment siya dito sa episode nga na amaze si Darling sa palarong pambansa. Last episode. Ana siya, unta sa sunod na palarong pambansa, dire na pod sa US para makatanaw pod mi dire. Uy, kabalo ka, in fairness, pagka basa na ko, ni katawag ko ay. Ay, Buwang nagkatawa ni siya. ka. Oo, buwang ni siya. What Buwang if si no? Roro What Nawazoro. if? Nabuang Gani, na. no? O saan? Palarong kuan na. Palarong international na hinoon. Oo, palarong international. Nabuang. Unsay Tagalog sa international? Pangkalawakan. Ay, universe man din na, no? Or space. Ambot lang eh. Bahala mo dara. Unya, Okay. nag-comment po siya dito sa episode nga Women Don't Give Birth No More. Ana siya, basin ka ng 0.7 in reference ni sa katong replacement level na 2.7 per women. Mao daw na ang mga putot diris Pinas, mga putot nga maldita. Ala, oy. Hala, gitira si... Dili ko putot, actually. For my height, I think I'm good. I'm Sa average Filipino height. standard. Sa Filipino standard, dili ko putot. I'm average height. Ay, 5'2" man siguro ko. Dili ko putot. I don't Napay know. mas putot sa kuha. Si Kuan, So, dili na ako. si Kami putot. Oo, siya na. Ikaw na, Cam. Ay, kaluoy ni Kami gilibak. Ya, maldita baya siya! Ay, hala, Tama yun. uno. Tama niyo ba sa mga Tama putot, yun. maldita? O, Ay, gani, no? gilibak. Nya, napay isa ka comment. Salamat sa ato ang commenter. Bagong commenter nga si Saging Ginanggang. Speaking of Saging Ginanggang, I like Saging Ginanggang. Kadali lang, nagdamgo ko kagabi eh. Unsa? Nga naay Saging Maruya. Kalami. Oh. Moto, kani kauno na ko ni. O nya, kagikuha man na ni Kami. Wala kalain. Naa si Kami sa akong damgo. Wala kalain. Gikuha niya ang maruya nga ako ang katong maruya nga brown nga nay asukal. Aha. Nya nasuko ko, nag-away mi sa akong damgo. Maldita gyud isyo. Gikuha niya ang maruya na ako ang gusto kuhaon. Lang. Maldita gyud isyo. Unya mo to, ang comment ni Saging Ginanggang ana siya, maayong adlaw, new listener from Japan. Hello from Japan. Pero nag-BPO ko before dara sa Davao City, makamingaw kaayo. True, bisan sa ako a place ron, maihap ra ang mga bata sa playground or park, mingaw kaayo. Walay mga bata mag-play. Makasad gamay, hehe, wala pa pod ko sukad kita og buntis. Are, puro mga old na and abandoned house. Haha, maura to, more podcast please, see more. Lain lagi Luya ka. po na. Oh my God. Luya man ay. Asa na to? Dabi humano na to yung comment, be. Lara na, see more. More podcast, please. My new fave podcast. Daghan salamat. Oh, thank you so much. Saging Ginanggang, all the way from Japan. Hello, good morning sa iyo. So, we've just established that what we just podcasted about is true. Na wala na birth dito. Low birth rate
So dapat correct. Oo. dapat para ma-maintain ang birth rate sa kalibutan, dapat duha ang anak sa mga babae di ay. Oo, to replace the deaths. Mm. Okay. Okay, sige. Unya unsa pa man, salamat kaayo sa inyong tanan. Salamat sa ato ang donors nga sila Sonia, Carmen ug Yayo. Thank you so much for continuing to support Dili ni Advice, we love you. Ug sa ato ang We mga love you. listeners nga kanunay nagasuporta, salamat. Uy, good morning di ay naate nag-comment diri. Good morning kang Jonah Blank. Ay, mao ba? Sakpan ang live. Hello, Jonah Blank. Good morning, ma'am. O kang Nigel. Hello, hello, hello. Hello, good morning, Nigel. Good morning. Thank you so much for listening. Manay na hinuon mi. Gani. Sige na, kuan. Salamat kayo sa pagsuporta sa amua. Please donate or buy some of our merch. Go to diliniadvice.com. Akong next project is motherboard daw na Wi-Fi. Oh, thank you. Ako In kay, advance. Ako kay Sure ko laptop. makapalit yung ko sa inyong donation. Ako kay laptop. Kay para maka-stream na may og tarong og para maka-edit. Maka-edit kaya ko og kanang para maka-post na ta og videos, baka dili kaya sa akong laptop mag-edit og videos, unfortunately. You have to have like a really powerful kuan kanang GPU, a processor pod. Anyway, Kaya sa pag-render man ng dugay good. gani, no? Kay para mag-video na atong podcast, i-post pohon ba, no? Na ano ba yung Hala o pohon. I love that idea. Pohon, Sige, pohon. pag-ipon. Magpalit si kring kay og laptop. So just go to diliniadvice.com, please. Help us reach our goal. Thank you so Maulang much. Follow us on po. Spotify, subscribe on YouTube, and share this episode. Thank you so much, everybody. We love you all. We love you all. Thank you so much for supporting us. Next Saturday na po. Thank you guys. Bye-bye. Bye! Bye.